Talo falava o le whaopopongo tātou telefau mō le nei whai ungo le vaiaso o smai le whaafonga. Ua whaamaunia mai le tamai tai sui ka umsina o mtanga lwengo leo le fionga papali I Mona Lisa tia I kete. Le amata su e le mtanga lwengo leo I tu sive. O se tama limas fultau sanga le matua mai le fio ango whanga poi se vai. Na iau one le ofisa o leo I tu sive. Ma wha ai lo I lo na wha o leo le maliu se tama ono se fultau sanga le matua. Ma lo na atali se fulma le valu tau sanga le matua. Na wha ilo e pa le I tātou telefou. O se fe ese e inga mafua mai whanua. Na afuai le nei wha lave. Wha ilo e pa le o le soltu la fono na wha o ngai na ise la au malosi. Mai ua tau tino fo ili tama limas fultu sanga. O ia lava na ia wha tino ina le soltu la fono. O lau wha wau su enga leo ele nei mata aupo. Ele por kalame au telefou ma le sunga le whailu tusi le vang whau whai le wha tu ile tua Samoa wa tasi le aso ana nafi. Na ia wha ilo ele wha tau tonga ma le wha ngā solongo le tai biliona Tala na wha por kalame le vanga whau pu whai mo le manuio le antunu. O le miliona Tala mo le wha ta tia mo le Tala wha te tau au tua le tupe o le luafe lua se fulma le lua ma le luafe lua se fulma le tolu. Wa tu ina tuai le wha alo I tu malo te itasi. Mo la tau lavati na e lo ave e la tau wha mua. Au le isi tolu tau sanga malo na tolu miliona. O le a fuam wha tia le malo. Se porka lame na ia pa leni ati na e wha tinui nai. Ina ia awane I te tusa ati na e fausia I tu malo. Ai ia sui fifiloi. E fua I tua maota ma whaivano filimo ia fo I tu malo. E meise o ta leni maanga vaa. O le unwa I se lenga I ele talo muolo wha ngā soropea. E leo wha atalia ni tu malo e tu wha atase se talo mua. Ai o ai lava fio anga ua sauni I tonu I tu malo. Tolu wha pe tasi foi. E wha taunu lava le te tala ina o ia polo kalame. Ua wha maunia maila matanga luenga o soi fo malolo ina lana reporti la ta mai o wha maumong o COVID-19 furuiva. Le wha au popo I leo se to tasi le au maali liu mai le to lua se fulma le valu sa iai. E se alu al toto e tasi le tau sanga le matua le soi fua. Leo wa omalo naola le fso ta inga ma le COVID-19 furuiva. Wala peta ele mtanga luenga o le soi fua malolo ina. Ele atunu lau tele e meise o le vaitau le nei ma le nei fo I vai aso. O vai ai le ngā soroane o le malo le atunu e meise lava I whanau. I mota ngase mo le pesi le wha mai le fulu li te minei. E na ia tautua nā le pui ngā mo whanau na aiti. Ona wa mai tau wina le mtanga luenga. Wa maa mai le atunu pui ngā le wha mai le COVID-19 furuiva. I le tau sisi o polo inga mai e inga o lo tu I nā tupea. Ma tu I atua I te mi uma le mtanga luenga. O le pepo whamtalanga mai le aso sante nei I le aso lua le vai aso nei. Wa wha maui nai le toa fast fulu I lanto wa wha o popoatu le au pesi o le COVID-19 fuluiva. Ma si iti ai pea le au whae o I lanto mai le atunu tala mai le aso se fulma le fito o mati na fia. I le se fulma le wha afe valu se lau se fulma le lua. O le toa se lau lua se fulma le tolu na fia mai ai lanto na whai malanga mai atunu o I fafo. Au le au maali liu lea ua toa lua se fulma le iwa. O loo wha au popo pele numero sori ngā tu la fono e wha tino e nisio le atunu. E le sa lia leo la tu tupe, mai te ngate fia malanga I ngā lurui ngā luenga wha vai teimi atunu I fafo. O le aso lua le vai aso neina fola e se tasio ngā li ia I la tu na au ina la tu se leni. E te tau e na tu ua sa mo ngā luenga wha vai teimi mo umana wha pepa. Peita I wa tau fia mtanga luenga leo ngā li. Mosu e suenga ina ua lata I le se fulu wafe Tala. Le se leni na la maua mai tau wha se wha penei. Ma ua I lima neo leo le mata aupo. O le aso lima le masina fau leo ua fua tu la I leo ngā li lumo le wha masinonga. E tali atuai o la mo lianga. O tue la pata I meia ua pa aulongo I tino Filipo le sui komisina o mtanga luengo leo le atunu. E na o le tasi lava le awala e mauti no ma wha maoni I lalo le tula fono. Wa na o le paufo ilo le whai te toa wa te tala mo tālu sanga mo ngā luenga wha vai teimi.
e na o matanga luengo pisinisi ala manuia ma leipa. Wa mai ai si foi wha masinongo I lanto na mō lia I mtua ngā mata opu lava wha penei, lea o lo tulia I o lanto wha salanga il whalipui itan malala. Wa fola sia I lumo al fontanga al parlemene le vai aso nele fina ngalo le fiongo le whaipule, ia ale vena ale, e wha ilonga lanu se tasio tu la fono whainga pālota, na wha ta atia e whainga mālota ruai, wa sai te ia li matamai tai whaipule, pe ato e fio e se mai vaenga wha upu whai nofi mai ei whainga pālota, ai sui se vaenga wha upu whai pē tutu to tasi foi, o le saunoanga manino ale na wha alia, o le tui nātou lona lea fina ngalo, pe le ono sila I ele wha talanuanga o lo wha ta amilo leo fiso whainga pālota, I le hantu nuuina I toi mawhai o na sui le hantu la fono, ono lo noti ai le fianu ese mai se vaenga wha upu whai o lo iai, ai sui se isi vaenga wha upu whai e wha amalia I na ilo na fina ngalo. Pe tai o wha amanino le tai o le tua ngai, le fionga tuila e palu pe soli aisa I le malia le ngoi. O ia foi le sa ave mapale mia malatu wha atu wina le tula fono le nei, le ana sau noa I le fionga tai o le tua ngai. A whaile wa ka le pea le kaukingonga sa whai. E ka kawanga koe foi ia I lato. E awala I se paloka fou, paloka la kiki. E sa iri po feo I lato finanga. Alo ia ole ki uke ki alo koe wha makala. Le mafuanga wa e sei. Ole a mio konguranga. Na wha amanino fo ia tui la empa, e le fou le whainga le ua toe alia li mai in peo na wha ai loe le sui whaipule, sa tupu mō fo I mai o le tūla fono na fausia, e pui ai le alia I mai pea o le suia e sui whaipule o mai le mota, o fina ngalo na autasi iai o lato I tūmalo, mai e le o se whainga ia mi o tonu. O le tūlanga la I me whapea le wheo ai, e le mawai ni atunu filemu, ngā le whiku ia le me maua. O le mafuanga konguanga ngā whaiei le mele a le tūlafono la, a e sauloa. Ia e ku maua ia I se uma le pae inga. Ia le toe sa loto fole, toe alu po fere pati e te aviai. Le fionga tu le epa lupe soli ai sa ile le malia le ngoi. O tātou telefona manuia le whaai unga le vaiaso le tātou tunu soifua ma ia manuia.